ole loi le go le pai te ho paka Yesu Krista menin ka hin lim kinovin na bon chawan dam diu ka kinemin ka ta sanin chutieng le na ding na nang hoding in pathin henga ka taw na zo sia kan hejungovin dunia namasangwa kongdin theiji ehin damna hisian na phai pi ehu hing pau paka Yesu Krista min thangwai nim hen lang pathinin na bon chan pathe na bo hen lang pathin tu het na to so chat na thu ki hilna wa lagaw thing kai hoina de ta na bon cha chungwa lungdingin dei sa na ka hin pewin dunia thupi dingu hi baptisma hi ji in eipa wa tuilut ati la ki che penin alut a hen alu na le tuya ko na hong pot ki ding ti na hen tuin lut hi na bol ta emble i pidinga na bol ham na ki khop na ho bung dan job na dinga na bol ham ai lowa hi le chon phat na dan chu su bulit na dinga tuina lut ham ai lowa ai le Sunday school chapang Sunday school lam na hing sim do ta je a chu piling langa sacrament na ne thei na dinga tuina lut ham ai lowa le na kum chu kum som lenga kum som le gup ai lo kum som le sagi tiute ho bunga dan za chom chom ji in hi ji som lenga da som le get ki ka na hlin ta ji a chu baptisma chang dinga lo tuilu dinga recommendation in ko te a kon le wale Sunday school teacher ho a kon ai lo wale ho bunglam kai ho a kon na mu ji a tuina lut ham epj pen ta tuina lut ham ti chu nangma ani ki kholin lang aje chu denomination tam ta hin boldan za chom chom inei ji ovin a ji in hi chi online lam awang hin ho bung mini sei lo dingo abon cha bible a ko na kain sei ding nangma na chandan to bible a chandan ivet to ding chu tieng le epj a baptisma chanding ham ti tu na I thu pi hi nang epj a na chan ham ti to anaki khol ding in kain tim nomin abon cha sei ding chu bible a ko na sei di o yesu nangin dong bible a ko ni na ve in lang na phat onga te teng la chun khat khanap na kewa iki chu khom diu kain tim no ma hi athupi a ga lut masangin ke pa thu ka sei ki nomin hitia a pathin thu het nom na zia teng le halo ta puma pathin thu kan sei ho nangai nom zia channel na subscribe ma video hung ding na nga tho ho hi ka ki pa in ke yong hi tu lai ka boyen lockdown curfew hung ke hon ta ji a hin chele wale thaile hung tam tan teng le state chom choma chen din on program hung ki tho to pe ta je hin ka kino in nang hoi langa ko na ne hing no leo kyong langa ko na tam the pe na pathin thu hin koi lut ka nom ki nin hitia chu na nanga yuwa nang ho ko na feedback teng le namu dan ho nen seiwa hita chu I sei khom diu hi ka nga lel zin hi chi je a chu iki he them to wa nang ho zong thip be a ve mai lovin adi a hele adi e nei ti pe un lang namu dan ke to sei dan ke to lo wa hele a ke to lo na lai chun hin sei do ding kanop a he hi jong le na sei ding chu ho bung da na ko ni lovin o denomination da na ko ni lovin bible a kon zo in tiute olai thu pi wa ga lu taw ti bin dunia thu pi chu I pidinga tui lut ngai ham video masa a chun iga sei tawin mi tam ta chun Krista thisana thin su na aki changtai ti bible chang John thot khat nalam bung khat chang sigi lam asim jiwin Krista thisana thin su na pa chu ama hon Calvary cross a Krista thisan chun ei sop thing tai hi chun baptisma hi kisop thing na kisil thing na hitalovin dan zo cham kim na a chanding a hi ativin baptisma chu dan zo cham kim na hi je chun hu hing na hling poi hu hing na chu cross a pakai ato pa chu iga kisana iga ta asana aile a hi jenge ti pa a pandan nei ho chu ihin nelin hi chai sei na a chun Calvary cross a chun thisan chun thulung asu denin hi chu thulung asu det chu pakai Jesu Krista cross a hung thi a
athisan long chun thulung tha kiti kitep na tha kiti so cha na dinga thu tep hung pot ding pa chu asu det masa in ahung tho do zo ni thum zo wa chun leise na ni somli a omin ni somli sunga chun thisana ana phu det hu hing na thupi chu ahung ki pat do tai ti isayvin hechi ga sayu chu tunia hi bible chang munli lenga ho chu iga simdo ki ding o he ama sapena Matthew bung som ni le bung git chang som le ko na hin hichi chun nang ho chevin nam tin mi zo se zuin ga simun apa acha chule lagau theng mina ama ho chu baptize ga bolun chule keima nang ho kape thuzo se hi abon cha ani dingovin ga hilun chule vevin wa noile sit ki chaini gein keima nang ho ka umpi jing na ve paka jesu kristan ase zui ho abai hla na hi ani na mark bung som le bung gup chang som le nga na ki pan tu pa mark bung som le gup chang som le nga apa na hin pathin thu nga zui ti ve chuina ma na za uwa nang ho wa noile sit gamzo si achevin lang thilse mi him nam kim za hi che ki pa na thu pha hi ga hil thang levin ata asana baptai chang chu so chading a hi ata asan lo wang chu themo changa umding a hi abana athum na dingin luk bung som ni le bung li chang som li le chang sagina luk bung som ni le bung li chang som li le chang sagina chule jerusalem kipan chitin namtin za zo sia ama mina lung heya chon set su beina kil hlang ding a hi chitin namtin ho zo se za a jerusalem kipat ama mina lung heya chon set ngai dam na kil hlang ding a hi hiti ho zo se hi paka jesu kam chang hi o johan kipa na thupa bung som ni chang som ni le chang ni kipan tu pa zon bung som ni chang som ni le ni na apa na hin pathin thu ngai kin huitin chu inaman hi chu ase zovin ama ho chu ahu a hla khumin hlagau theng changun koi hile achon set na su be ju chu kisubeya ahi achon se no sa uchu ki sa ahi ati sol cha ho na to bung khat changgit na ko na hin sol cha ho na to bung khat changgit ama wang hlagau theng na chungowa honglun teng le nang hon tha na nei ding hi chule nang ho jerusalem ma zong juda gam sung se a le samaria chule leise chungam zo se a kol mongge ya ka to het to sa na panding hi ati echi ho chu iga sim Matthew, Mark, Luke, John chale sol cha ho na to hichi nga tiute hichi bible cha nga iga sim na chozo se chu paka jesu christa in calvary cross a kitep na thisan aso zowa kitep na itile thulun na thulun tha thisen aso zowa chu mi hem ten ahin zo ding mi hem ten ahin pathin henga hung teng leo mi heng ten ahin zui dingu chu ase hitai kitep na a chu mini kitep na isei jingobin covenant kitep na thulung iti tengle mini pol ni group ni kinop to na tina hem thulung luilama chun pathin dan chu pathin in ape in chu tengle mi pi ko khomun mose chun chipa na chun mose de palai na tongin gan thisan chu alain pathina ko na hung dan bu thisan a the khumin mi pi te the khum kinin hiti chun at ki ka ova kinop to na pathina ko na dan hung to mi him te a ko na zop nom na zop dinga kinop to na chu hi chi thulung chu kiti hen thulung tha in zong paka yesu krista chun ama ta thisan ahin su in chubana thisan aso na a ko na chun athulung mi him ten ahin zop ding chu
ahung tho do zo ni som li le se na alen sunga chum a se zui te ko ma mun nga mun li iga se naw chun akizi tan tel amun nga na pa chu sol cha hon to bung khat na chun thagau na chan ma chang si ovin ati he hi che mun li a chun ana solin chevin namtin henga ke pa na thu pa hi ga hil hlang levin ata asana chu apa acha chu le thagau theng mina chun ati in Matthew chun ana record ni mark in record dana chun chitin namtin henga ke pa na thu pa ga hil hlang levin ki pa na thu pa chu ga hil tawin ati he paka Yesu Krista le se na sunga chun ki pa na thu pa iga ati he ama athina aki phumna aki vuina athoki na he ti korin thot khatna bung som le bunga e hilovin hi chi ki pan tu pa chu namtin henga ga hilovin ata asana baptai chang du so chan tin ata asan lowang them lo chang ding a hi ti in marka anari konin luk chuni pi se kita em lukin anari kot na chun Krista chun gim gen te ha sana tho ding he a hin la ni thum zo teng le pathin le khabudung zu ya hung tho do kenin tem tu teng le Jerusalem ki pat chitin namtin ho zo se za a ama mina chu lung he na le chon set ngai dam na thu ki hil ding a he Jerusalem ki panding a hi ati he o teng le zohona chun ga avit ki na le sagau changun ak changun aga ati a changjing lo la he Pentecost nia a chandingo a thu sei na he changun sagau theng na chan teng leo mi chon sian sawal umin tin mi chon se na ngai dam leo ngai dam chang ding a hi ti thunei na pen chubana lukma ma in sol cha ho na to ana record ki na chum pa thu tep ahung ma sang sen Jerusalem anada ha da ta di ovin atile hi chi chanchin pha ki pan thu pha ga hil sang ding a chun Jerusalem khopi hi anada ra hi la jovin pa thu tep hung lo lai je in atia hele koi ma cha thu thang sama po lo lai ti na hi ai le thulang sama pot lo lai zeu chun ni som sung to taw na tho in phat man wai le Pentecost hong hlung tan laga ong hlung tan laga ong hlun ni a ko na chun Pentecost ni a sol cha ho na to bung ni ibe na le ki pa na thu pa chu sol cha ho chun laga ong chan phat ma chun a hlang sam pan ta win a hi ti ki che ta in emovin chu ta ong ki hlang sam chu pathin thu hlung tha hi ta he hilai ta chu mi hemin azop ding hi ta chu Bible video ma sai ga sei na wa chun Calvary cross a chun hlat na omin ki cham na omin ki thoi na omin teng le thulung phu det na a ome ti sei ta wen hi chu min aga ta asana hi le hi cha ko na hung pot so cha na thulung chu azop do ding a hi Krista tun tisana so ta ji a ju direct nga nang le ke hu hing chang hilovin tisana so na in hi chi chili ho iga sei ho chu video ma sai sei ho chu analo thinga pathin lama ko na aman a bol ding a hin bol a hita ji a chum hi chi ki cham na hin bol na a chun nang le ke yong iga chi a ki cham na a ko na hung pot pathin thu hlung chu pathin dan thu chu hu hing na so cha na thu hung pot pa chu ikisan ting le pakai to thu hlunga chu kanome kapome kazome itia hi chi ki zop na lai ta chu thisanin Calvary cross a chu ananam det sa hi ti ki che theyem o i he thei deu ka ta sanin tun baptisma i pidinga chan ngai ham paka Jesu Krista ama ta in asei zui te ko ma asei chu mak bung som le bung gup chu hu hing chan na dingin na ki pa na tu pa hi ga hil sang levin chitin namtin henga koi hile ata asana baptai chang chu ipiam ata asan ding chu ki pa na tu pa chu a ki pa tu pa ata asan ding chu tele baptisma achana a hi le chu teng le bo chun baptisma chu achana a hi le hu hing chang ding a hi ati bo chu ki pan tu pa ata asana a hu hing a hi teng le baptisma achan anga ye ati lo pi na ki pan tu pa jo ga sejuvin ata asana hu hing achan teng le hu hing chang ho chun baptisma chang diu hi ti lo pi chu ga hi lovin ata asana chu teng le baptai sung chang chu hu hing chang ding hi ati bo hi na hilai thu dan che he them diu ka ta sane he chun baptisma chu amma sa pe na tuilu chu hu hing na dinga i chan ding ti paka Jesu Krista in mark bung som le bungu chang som le gu ma sei ju te thu api na chun akimoi na he
uten le John bung thum chang chang li chang nga ve na hi le atilin koi hi le Nicodemus ko ma chunga ko na pen kik lo chu pathian gam amu thei poi I sei hi pen kit hilovin mi tam ten pen kit vel pen I sei jivin adi ta se le pen tha ti na hi pen tha ati le alui aman nga yen teng le alui aman masang se chu atha ping thei lo ti na hi his lai che he thimu nga hi pen tha ti chu pen tha 1 2 3 ti in sim ta ven hitio video chu ga review kil le hem pen tha ti chu ka thil bol khat ka ki si a ka hai san pa ju ping tha hilovin pen tha ai ti teng le hi chi ami hem pa zo hi nu oya ko na hung peng pa chu alui chu eden cha hi na eden so hi na chon se so hi na pa zo chu hung peng kit nga ya pen tha nga hi hi che pen than dinga chu hoilai am khana ko na hung pen kit ngai ti na hi na hoilai nuai sunga ko na khong pen banga chu hoilai am khana chu ka lu na khong pot kit ngai hi teng chu pen ti bo hi pen iti le born kiti mo mon chu hiti a ding jing puma born thei lo hi born peng iti teng le hoilai am khana ko na lo hung do ti na hi o lo hung do hi je achun a peng sa ka hita nu oya ko na o hi che nu oya ko na ka pen na sa pa chu ka tha pen dinga ka pen tha dinga le chun hoilai am khana ko na chu ka hung pot kit ding ti na hi je achu tuilut ti hen a hin hil chet pet he baptisma ti sanga tuilut ti le ki che zo ena he chun tuile thagawa peng lo chu pathian gam lut loading a hi ta be bia ka sei pe na hi ti en Nicodemus ko ma chun paka Yesun asain van gam lut na dinga tuya pen tha atele tuya baptisma tuilu chu van gam lut na ding a hi ti keiman ka sei hilo o paka Yesu Kristan John bung thum chang nga a chu ana sei he ama sa pe na hu hing na abana van gam lut na o athum na dingin chon set ngai dam na hi ipidinga baptisma chandiham chon set ngai dam na dinga ale Calvary cross as ngai dam lo ong Calvary cross as ngai dam na dinga thutep aphu de zo hi o Calvary cross a tisan long chu thulung hu hing na thulung hung pot theina dinga thulung su det na dinga thisan analong hi em thisan chu angai dam na ahung pot theina dinga o tuya baptisma a chon set sop thing a hi theina dinga chu hi chi chon set sop thing na thahat na chu thulung chu hung pot theina dinga thisan zo chu kitep na sudet na pang zo hi hi ji a chu thisan zal a chun chon set sop thing hi iti a hele athisan chun direct nga aga sop hilovin thisan a ki phut det thulung zala hung pot tui baptisma zo chun chon set a sop thing a hi Bible changa luk bung som ni le bung li chang som li le sagia Krista chun gimgen thei thu in tin ni thum ni ong tho do in tin chu tieng le Jerusalem a ki pa chitin nam tin ho zo se za a ama mina lung heya chon set ngai dam na thu ki hil thang ding a hi le Jerusalem a ipi ki hil thang tam Jerusalem a thagau hung tun ni a Pentecost ni a Peterin ipi seita em mi pi ho ko ma chu nalung hejun lang chu luk bung som ni le bung li chang som li le sagi a chu lung he na le chon set ngai dam na thu ati chu Peterin chilai ta chu Pentecost ni a hin su lo hlinga lung hejun lang pakai Jesu Krista minin na bon chawin chon set ngai dam dingin baptisma changun atile baptisma chu Peter jong chun chon set ngai dam na dinga chun anabole luk bung som ni le bung li teng le sol cha bung ni chang som tim le ge ve na hele chon set ngai dam na dinga baptisma chan ding a hi ti na hi aba na ga chal ki le hen sana paka Jesu Krista to sana ki vui tha na hi ti Kolosa bung ni chang som le chang ni na hi ga simui ti ve pathianu thiang nga ju ti ve Kolosa bung ni chang som ni na na baptai chanuwa ama to sana ki vui tha anai ta ve hallelujah amen ne them dia na baptai chanuwa ama to sana ki vui tha anai ta ve
ki vui tha le ham anoi ga sim kin ti ve chu che baptist chan wang ma a chu athila a ko na kai tho pathin thil bol thei ta san wanga ama to kai thowa nahi ta ve amen alo pin alom lo baptisma ti tuilut ki chu paka jesu krista to sana mihem lui ki vui mangna elo wale hichi eden mihim hi na pa hi paka jesu krista kadinga thi hi ji achun ama thi na chu keyong ka mihim lui ka ga thi na dinga chu baptisma tuilu na hi paka jesu krista to ki vui tha ana hi ta win hichi baptisma ma chun krista kai tho thagau theng zala thilbol theina zala chun nang ho zong chu na kai tho hitai ati aile baptisma a ko na chun krista thagau hin khua hin kai tho pathian chun baptisma tuilut na a ko na ke zong ping tha mi tha hin a chun e hin kai tho tai ti na hi chuti e le baptisma tuilut chu sana pakai to ki vui thana a hin khotha a krista atho limbanga chu keizong ka thona hi ti kiche ten kolosami te he nga sol cha pol chun ana se jena hi abana ga ave kilew hen krista thina ki copy na hi ati chu rom bungu romi te he nga sol cha pol le ka thot bungu chang thum pathinu thenga asimui ti ve ei ho krista jesua baptai changcheng si hi thina a baptai changa I hiu hi na he lo ham ei ho krista a baptai changcheng si atile ei ho krista a tuilut ho zo si hi I tuilut now chu thina a krista thina ki copy na a chang I hiu hi lo ham ti na hi Yesun krista thi na ke copy tua ega sei kolosa bung ni chang som le ni a sei cho sol cha polin rom mi te ko maung a sei ki baptai chanwa chun hi chi chon set bol jing ta sa hi chi baptisma chun krista thi na a chu gathi tha hi tai ai le imi hem lu yu chu I ti tha ding ham tuilut na a chu baptisma chu I tha ding hi bible in e hi la hi aba naga ve kilew hen nowa kong sui khela tu khanga nang le ke dinga so cha dinga ki pi hi ti peter chon se kirin pentecost ni a lungheya chon ser ngai dam na ana phung pa peter chun hobung ho le kha thot na chun tin se kinin peter thot khat na bung thum chang som ni na a pa na hin pathinu theng hlim ga anga zo hi ti ve ama ho chu masanglaya nova nikolai sungse a pathin lungdi hat na in anga laya chu thua nunglo anahi wa hi hichiko nga chu mi them chakhat gate se bo tuya anaso cha hi ama sape na thiem lo changwa noichun gi sal na to phona anei a het wangowin thungai lo ji in anamang tha gam ta win ai la chi wa noi mi hola kon chun mi hlom cha mi git asu cha win anoya nga ngai ki noi ti win chule tu a chuchelima ki bol baptai chana hi ta asanen pai tha hilova het na thinga pathin hinga tauna pathin henga taw na hi chun jesu krista thokit wanga chu nahu hingo hitai amen chuchelima atiale hi che chuchelima tuisang le na mi gate se kong manga so chat na akipe banga chun chuchelima chun tu khanga jong nang le kejin tuilut baptisma ibol hi ta sanen sop thing na hilovin ati ta sanen sop thing na hilovin hichi a ko na chu nang le ke krista thokit na zala chu ehu hingu ahitai so cha na chu ap o hitai ati he so cha na hi tuilut he ti peter chun ahin confirm kit hi aban ga ve ki leven
Galati mi te henga solcha polin lekha thotna chun baptisma chu ipi ahi ati kita em ilahin ga simleu hen Galati mi te henga solcha pol lekha thot bungthum chang som ni le chang sagi na hin pathinu thenga ngai ki noi ti ve nang ho Krista a baptai changcheng se chun abon chawa Krista chu akivono hitai ya chun judami Greek mi umpoi so le so lo tapoi chule numei le pasal jong tapoi nang ho Krista baptai changcheng se chun Krista chu nakivono hitai von tien thupi masalama chun cross chu isaina wa chun John set thoi thu isai John set thoi chu ipiham etele thoi kiti chu li khu sel ti na he itivin hebanga chun paka Jesu Krista thisan anasu ta je chun cross a hi chi cross a thisan chun paka Jesu hung tho do anunga so mi hemte so chat na dinga thuhlung a hin pi chu thisana ana kinam de hi ji achun chu thisan thil bol theina zala ko na hung po thuhlung chu min a hin zop teng le mi hem chon set na chu hi chi thisan thil bol theina chun a hin thoi zia tele tuya ko na chu ama chu sil theng na changa hi chi sil theng na to ke thona chu ama tuilut pa tuilut no chun Krista chu akivon ji he hilai ka chu he chem thein dingem video masalam chu ana che inlang ki thoina explain ibol la chu ana ve phale chun kanom hle jeng he he chun kili khuna a Krista von ikivon ji in he chu lang khanai vet ki na hele mo pui pa hung teng le chun golwa na that thein dinga chun von anga jin aten he chi von kiti chu chon phat na ten wana iche teng le chon phat na pon sil itin salmon tam ta ingai diu jong kata asani hi chi chon phat na pon sil chu leise na ko na ki mu thailo hi ji achum Krista a baptize itchan na wa chun Krista chon phat na a chu ikivon na wa hi ati ale tunia ke hi chilai nu oi sunga ko na kilang jing pa mi him kilang loven keima chu pathienin evi tengle pathien lung hlai na dinga hung ki thoi Krista thisanjala chu keima Krista chon phat na kana ki von ta ji a bo chu van gam lu thei dinga go chang thei ka hi ti ina sei now chu iga repeat ki nang chu tu ala ya he phot chit na iga sei do a hi chuti lovin jong Bible chang mun khat ga simbe ki leven titas bung thum changa na hin pathin du thenga nga ju ti ve ei ho chama ibolu John phat thil bol wanga hilovin do kan sei chu eima hon leise na kona ithil bo ina to I umdan le ilanda na kona John phat na hilovin aman amilung se dungzuya pen tha na a asila hlagau thenga atha sema eihu hingu paka Jesu Krista akona ichungova let's say ta asunla eihu hingu ahi iti eihu hingu ham pathin chun pathin hu hingnas iti ka chan ham taitas chun tin azi in ei hon ei ma ho chama I bol chon phathil bol wanga hilovin aman atil pathinin amilung set na dungzuya pen tha na a ei siluwa hlagau thinga atha sema hu hingna ei chan hi Krista zala chu ati he hi je sil theng na chu tui a hi ti video masalang isai tawin chubana tunia ega repeat ki no hin lang tui chu Calvary cross paka Jesu Krista na ahung long do tui chu chon set sop theng na dinga sil theng na dinga hung por hen thisan chu thutlung nam det na ding le thoi na ding le hrat na ding le kicham na sim na ding teng le thutlung phu det na ding a hi ti isai taw chu hi chu he atta a thulung iga man naw chu tunia nang le kein Bible cha iga sei do ho khellama jong chun Korinthot khat na bungup chang som la khat evi na ele Jesu Krista min le lagau thieng zala chu kisil ngi man hi tawin sa paulama chu you were was na soap ati
sop iti teng le tui generally tui ti ai ole loi le gol te ho hoi lai I pi hobung I pi min noya ki khomi ham ki chu apoi mo pen poi apoi mo pen ta chu tunia bible hu hing na dinga baptisma chan anga yetia paka Jesu Krista athodo zowa thuthung asu det zowa hi chu asu det na ko na hungpo Krista kamcheng baptai ata sana changhu hingin tin van gam lut na dinga tuile thagawa pin nga jin tin ti ho tua bible chainga seido ho zo se chu bible hi mi thiam te koi macha ka ga do lo history jong ka vit lo tele nang jong vet ngai po history Martin Luther in EPSM ti ho ai lawale hi reformation phatlaya EPS jovem Constantine ti hon AD 300 vela EPS ti lang se yong ai lo Bible hi lo pi mo chu Bible zo hin chi I ti a ki hello pathin hai khum hi ji a chu hi cha ki sun chu I zo ding zo a hi a hele tunia nang EPG a tuin lut ham ke EPDinga tui ka lut ham Bible in tui lut na ding azi e hil to nang le ke tui ilut na zi ki bangem ale nang mimal na ki do gol na ki do to ki honim tua na loi na ho bunga chu EPDinga baptisma ki chan sa ham EPDinga tui lut sa ji ham ale na ho bungin tui lut sa ding dan asei to Bible in tui lut sa ding dan asei hum ki to lo te hen lang ele azi EP hin te na tm Bible in EPSM ti zo chu tunia Bible chang kan sim se chu nang zong in video vel vet kin in lang anaki ji do in lang na to namuna in muna lunglim ge ta in taw na pumin tui lut hi aji ana hol chun kanu hi atop lama khai khom na ding in loi le go le paite nil na chu paka Jesu Krista John ko ma baptisma ahung chandinga chun Matthew lang bina hele ga sim do da ye ngoi tibin John chun nang khuna ke ka chanding ta asia nang na hungin ke ko ma atile paka Jesu chun tu ta di digin tu a pharin hi sa ta di in John phat na dan jo se chu isu lo tin isu hlit ding dol a hi ati hilai chon panadan zo se isu ding dol a hi ati hi paka Jesu Krista cross a athi masang hi o paka Jesu Krista cross a athi masang chu to cross a thisan alun zowa phat hi ki bang ta lo hi cross a athi masanga thisan alun masanga chu thulung lui da na thisan chun phat chu hom na la hi pathin biblical dispensation a chu Thisan cross aga alun chetna hi le Jerusalem ma mun thing nga ki khai parda chu achunga konin atochan ake tai ipivet sa mi chu isei chit masa na ga repeat ki le hem hi chi chun gan thisan le kel thisan loi thisana ki thoi na chu I macha pan na ta poi izenem ti le chiga kel le gan thisan sanga thilbol theizo Krista mi chon patisan pathin kel ngoi no tisan alun ta ji a chu kitep na tha chu hi a chu hungping a hi kitep na tha hungpin ta ji a chu pakai Jesu Kristan IPSM ata asana baptai chang chu su chading a hi ata asna baptai chang chu hu hing hin changin tin ati chu ya chu pakai Jesu ama ta jengin baptisma hi hu hing chandinga thu api a hi le I ati le nang le ke tu ni chana chon phat na dan zo cham kim na ding a hi ti ai chan go nam hilai ti a le pathin thu chu idat hian thiam lo ji jong hi mai the hi ai lo wal aji thei ki chu history lama ko na pansat na nei ho hi ji ngo hi hi chun tu nia leiset mi hemin ho bungin dan asema ama le ama a thugin akisema doctrine akisem pa zo chu ita sanding ham ahi lowale hu hing dinga bible in ase zo hi izop zo ding ham loile golte ho gun ta jinga hu hing ne thu hi je hin neutral ta jinga igel nga hi ke wan chu hi chi pa chun tabanga ase ja tabanga bol ka hi chu ti mai maya hu hing na ki ngam hi a hi le pathina ki ngam lova mi hi ma ki ngam hi kha ding kati za hi idam wa hi le phat ki lang ting le
chapang baptisma chan sa ngai ham alwali pi thing jong chu baptisma achan dinga le ipi nga ya ham ti ho chu i sei ding in koi hitin tunia baptisma ipi dinga chan ding ham ti ga sei naw chu he chan hin nga taw ti bin pathenin athu nana ngai ji en pathena bo hen lang na bon chawa pathen thi lagaw thinga ko na thuta het na thil bol theina na bon chading ovin pakpa Yesu menin kain thumpi ovin video abula pa top sana be ji in kakipa in patheni pathena bo hen